Nongeye kubifuriza ibihe byiza, reka tubabwire uko uwitwa Musonera yakuwe ku rutonde rw'abadepite ba FPR Inkotanyi, nyamara kandi yari yagize amahirwe yo kuba umwe mu badepite bazajya mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Musonera Germain wari wiyamamaje kuba umudepite ku rutonde rwatanzwe na FPR Inkotanyi habura amasaha make ngo bajye kurahira, yahise akurwa ku rutonde. Abazi amakuru ye bamushinja kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Bamwe muri abo barimo abari batuye muri komine Nyabikenke muri Muhanga mbere ya jenoside, bavuga ko batunguwe no kubona Musonera Germain agarutse kwiyamamariza Ikiyumba ahahoze ari Nyabikenke, kuko ngo bataherukaga kumuca iryera kuva afunguwe. Babwiye ikinyamakuru Umuseke ko Musonera Germain yakoraga muri komine mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, ashinzwe urubyiruko, bakamushinja kwicisha umututsi wari wamuhungiyeho. Abatanze amakuru bavuga ko nyuma ya jenoside bamureze agafungwa, bongera kumva ko yafunguwe, guhera ubwo ntiyongera kugaruka Ikiyumba. Umwe yagize ati twongeye kumubona ejo bundi aje gushaka amajwi, twandikira inzego zitandukanye tumushinja ibi byaha dutegereje igisubizo. Uyu avuga ko inyandiko banditse ababishinzwe batari kwemera kuyirenza ingohe ngo bamwemerere kurahira nk'umudepite. Aba bavuga ko hari n'abo mu muryango we ngo bamutanzeho amakuru ariko arirengagizwa, ariyo mpamvu bifuza ko dosiye ye ikorwaho iperereza ryimbitse kugira ngo Musonera Germain aryozwe ibyo yakoze. Musonera Germain ushinjwa ibyaha abajijwe icyo atekereza ku mpamvu yaba yatumye avanwa kuri liste y'abadepite ndetse n'ibyashinjwa, avuga ko nta gisubizo afite yaha itangazamakuru kuko byafatwa nko kubangamira iperereza ririmo kumukorwaho. Ati wakwihanganye iyi dosiye ukayihorera ko iri mu bibazo byinshi cyane. Cyakora bamwe mu bakurikiranye uko iyi dosiye ya Musonera Germain iteye bavuga ko hari abahawe indonke ngo bamushinjure agafungurwa, bakavuga ko umubyeyi washinjaga Musonera kwica umugabo we yaje gupfa mu myaka ishize nk'uko ababigarukaho. Gusa bagahamya ko hari abasigaye bazi neza uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Musonera Germain amakuru agaragaza ko yakoze mu nzego zitandukanye harimo imiryango itari iya leta no muri leta, akaba yarakoze muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo atarajya kwiyamamaza mu bazaba abadepite. Yanakoraga kandi mu biro bya minisitiri w'intebe. Umuseke wagerageje kuvugisha urwego rw'ubugenzacyaha ku bijyanye n'iyi nkuru ariko nta makuru yigeze batanga. Mu yandi makuru reka turebere hamwe inkuru ivuga umuyobozi w'ibitaro ukekwaho kwica umwana w'imyaka 8. Dr Pascal Ngironsanga, umuyobozi w'ibitaro bya Gakoma byo mu karere ka Gisagara, yatawe muri yombi arakekwaho kwica umwana w'imyaka 8 yareraga. Umwana witabye Imana n'umuhungu witwa Ganza Liane w'imyaka 8, akaba yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Nyakwigendera yarerwaga kwa mu Dr Ngironsanga washatse nyina nyuma yo kumupapura umugabo babanaga. Mu kiganiro Umuseke wagiranye na se wa nyakwigendera witwa Uwimana Jean Bosco, yavuze ko nyina uwo mwana yamwohereje ubutumwa bugufi amubwira ko umwana yitabye Imana. Akimara kubona ubwo butumwa yahise yihutira kubwira abantu mu muryango we kujyayo kureba. Yagize ati bagezeyo basanga urupfu rwe ati ntirusobanutse kuko bavugaga ko umwana yiyahuye, none umwana w'imyaka 8 yiyahura gute? Ati kuko abo nohereje ati banarebye ibimenyetso babona ntibifatika. Akomeza avuga ko umwana nubwo bavuga ko yinigishije furari kugeza apfuye ari ibinyuma, kuko uburyo umwana yapfuyemo n'uburyo Dr Ngironsanga ari we wamubonye agiye kujugunya imyanda ukumva ntibisobanutse. Yagize ati nakwibaza nyiri urugo ufite abakozi 2 mu rugo ajya kujugunya imyanda gute? Uwimana akomeza avuga ko akurikije uko yabonye umurambo bigaragara ko umwana we yanizwe atigeze yiyahura. Yagize ati umwana wanjye yishwe na Dr Pascal Ngironsanga. Se wa nyakwigendera akomeje avuga ko RIB yatangiye iperereza nabo ubwabo batanga ikirego, hakaba hatawe muri yombi Dr Ngironsanga Pascal, umuyobozi w'ibitaro bya Gakoma biri mu karere ka Gisagara. Yagize ati ndasaba ubutabera ku mwana wanjye, urupfu rw'umwana wanjye ntiruzarangirire aho gusa. Uwimana yasabye abana be arabimwa. Uwimana Jean Bosco avuga ko umugore ubana Dr Ngironsanga bahoze babana mu gihe kingana n'imyaka 10 ndetse ko banafitanye abana 2. Avuga ko ubwo uwo Dr Ngironsanga yari umuyobozi w'ibitaro bya Nyanza atarajya kuyobora ibya Gakoma muri Gisagara, uwo mugore yari umucungamutungo w'ibitaro bya Nyanza. Dr Ngironsanga ngo yaje rero kumubenguka uwo mugore wabanaga na Uwimana
ariko batarasezeranye byemera amategeko maze birangira basezeranye kubana mu buryo bwemera amategeko. Nubwo Dr Ngironsanga yakoreraga igisagara, urugo rwabo bombi ruri Kigali, ari naho uwo mwana yaguye. Yagize ati Dr yari inshuti y'umuryango, birangira ansenyeye urugo, banatwara n'abo bana, nawe asenya urwe ata umugore. Uwimana akomeza avuga ko mu bihe bitandukanye yagiye aregera urukiko arubwira ko afite impungenge ko abana be bagira ikibazo. Yagize ati njyewe nareze umugore wanjye ko nshaka abana banjye ngo mbarere, ariko urukiko ntirwabihaye agaciro kugira naho umwana wanjye apfiriye mu maboko ya Dr Ngironsanga, no kuvuga n'umugore we Assumpta. Nyakwigendera yaguye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, umurambo we ukaba wajyanwe ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma, naho Dr Ngironsanga akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Karama. Ati twagerageje kuvugisha umuvugizi wa RIB ariko ntigeze atanga amakuru arambuye kuri iki kibazo. Bateguriye igisirikare cya Uganda kiravuga ko cyashenye inkambi z'abarwanyi b'umutwe wa LRA uyoborwa na Joseph Kony wihishahisha muri Repubulika ya Centrafrica. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ko Amerika yiteguye ko Kamala Harris aba umukuru w'igihugu. Amerika yiteguye ibihe bishya. Amerika yiteguye amateka meza. Twiteguye ko Kamala Harris atubera perezida. Yabivugiye mu nteko rusange y'ishyaka ry'abademokarati igeze ku munsi wa gatatu. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Urere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma na Eugene Mukankushi. Uganda yavuze ko abakomando b'abasirikari bashenye inkambi za Joseph Kony, umuyobozi wahunze w'umutwe wa Lord Resistance Army LRA, ubu uhishahisha muri Repubulika ya Centrafrica. Ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF zavuze ko iki gikorwa cyakozwe ku bufatanye n'ingabo zaturutse muri Sudani y'Epfo no muri Centrafrica. Zashenye inkambi 3 ziri mu burasirazuba bw'igihugu hafi y'umupaka wa Sudani. Ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter, UPDF yagize iti ibisigisigi bya LRA biracyahungira muri Centrafrica n'ahandi ku mugabane wa Afurika, kandi bazahigwa keretse nibishyira mu maboko y'abayobozi kugira ngo binyure mu nzira nziza kandi basubizwe mu buzima busanzwe, naho ubundi bazakomeza gufatwa nk'abagizi ba nabi. Kony ashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI kubera ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu bya LRA, imaze igihe kinini yarakangaranyije abantu mu bihugu byinshi bya Afurika. Umutwe wa LRA wahitanye abantu barenga 100,000 kandi ushimuta abana 60,000 bagizwe abacakara, bakoreshwa imibonano mpuzabitsina, bahatirwa kujya mu gisirikari no gutwaza abasirikari ibikoresho. Urukiko rw'ikirenga muri Kenya rwaraye rukuyeho icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyavugaga ko itegeko rigenga imari ryo mu mwaka wa 2023 riciye ukubiri n'itegeko nshinga. Urukiko rw'ikirenga rwavuze ko ari ngombwa kubumbatira ingengo y'imari y'igihugu kugeza igihe uruhande ruhagarariye leta ruzatangira imyanzuro yarwo mu kwezi gutaha. Umushinga w'itegeko rigenga imari ugezwa ku nteko ishinga amategeko mu ntangiriro za buri mwaka, niwo shingiro guverinoma iheraho igena uburyo bwo kubona amafaranga harimo no kuzamura imisoro. Umwanzuro w'urukiko rw'ubujurire mu kwezi gushize uvuga ko itegeko rigenga imari ricukubiri n'itegeko nshinga wabereye imbogamizi ukomeye ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Uyu mukuru w'igihugu mu kwa gatandatu yari yatangaje ko ahagaritse iryo tegeko nyuma yo kotswa igitutu n'abaturage bakoze imyigaragambyo yiganjemo urubyiruko. Perezida Ruto ubu ari mu cyeragati. Ku ruhande rumwe arashaka kubahiriza ibisabwa n'ibigo mpuzamahanga by'imari, ariko ku rundi ruhande arashaka gutega amatwi abaturage baremerewe n'ibibazo by'ubukungu. Umwicanyi kabuhariwe yatorotse polisi muri Kenya. Abategetsi ba polisi muri Kenya bavuze ko umuntu wakekwaga wiyemereye ko yishe abagore 42 ubu wari ufunze kubera ibice by'umubiri byavumbuwe mu murwa mukuru wa Kenya ejo kwa kabiri yatorotse kasho. Uwo mugabo Collins Jumaisi Karusha w'imyaka 33 y'amavuko yarafungiye kuri sitasiyo ya polisi nyuma y'uko urukiko rwemereye abakora iperereza indi minsi 7 yo kugenzura ibyaha avugwaho mbere yo kumukatira. Mohamed Amin ukuriye urwego rw'iperereza ku byaha by'urugomo yabwiye ibiro ntaramakuru AP ko bibabaje kuba Karusha yaratorotse hamwe n'abandi bagororwa 12 bari bafungiye hamwe. Aha ni nyuma yo gukata insinga muri kasho bari bafungiyemo bagasesera hanyuma bagasimbuka urukuta mu gitondo cyo kuri wa kabiri. Amin yavuze ko Karusha ari we ukekwa wari uharwa, avuga ko abapolisi bakoze iperereza kandi bazafata umwanzuro.
Umwami Mohammed wa gatandatu wa Maroc yatanze imbabazi ku bantu hafi 5,000 bari barahamijwe icyaha cyo guhinga urumogi mu buryo butemewe n'amategeko. Byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera y'icyo gihugu. Igikorwa cyo kubabarira aba bahinzi kigamije kubashishikariza guhinga urumogi mu buryo bwemewe n'amategeko, bityo rugafasha kuzamura igihugu no guteza imbere ubukungu bwacyo, nk'uko bitangazwa na Mohamed El Gourouj, ushinzwe ibikorwa by'iki gihingwa mu gihugu. Maroc ni igihugu kizwiho ubuhinzi bw'urumogi, kigurisha mu mahanga bugakorwamo urumogi, ariko kuva mu mwaka 2021 ntikemera ko rwakoreshwa mu buryo bwo kwishimisha. Mu mwaka 2023 cyasaruye toni 294 z'urumogi nk'uko byemezwa n'inzego z'ubutegetsi. Abantu bakaba miliyoni 2 batuye mu majyaruguru ya Maroc, aho urumogi ruhingwa cyane. Kuva kera rwarahingwaga kandi rukanyobwa n'abaturage kenshi baruvanze n'itabi.